apel svijetu ovom i mušku i žensku da me niko više ne napada i ni za šta ne ruži. Ako možeš bolje da rekneš, reci. Ako možeš bolje da uradiš, uradi, ali ne brondaj. Nije mene niko pitao hoću li ja na ovaj svijet. Valja i meni živjeti. I ja bih volio da sam bolji, da sam najbolji. Ali uvijek kad to i pomislim, dođe neko bolji. Dakle, ako možeš, prihvati me onakav kakav jesam. Ako ne možeš, najozbiljnije ti velim, odbij. I ženi sam rekao, ti pogotovo, od danas samo lijepo sa mnom. Ove ostale mogu i eskivirati, ali tebe ne mogu. Zato, dakle, da se ovaj apel ozbiljno shvati. Nema više gdje stati te neljubavi, tog što nisi bolji, drugačiji, bla, bla, bla. Halo, dohavizajte se vi što jednostavno ne znate normalni da budete i da volite. Pa ima li šta normalnije i jednostavnije od toga? Evo odgovora nema. Evo i ovo sam rekao najbolje što mogu, da mogu bolje rekao. Zato svijete, ili me voli, ili odbij.